Samoa mo ataya. Ia mo lu foi fioi tau malo tatu malo tu tas. Fionga tu ya ana tu i maleli fano ba ale to swala vi lua. Mas foi a fio sui fono sui to fia. E mamalu mau lunga i tatu malo fio la fionga mai tai pa via minister ka peneta. Ya mai se foi a fio te tak tu ngai. Io sui mamalu o parlamento Samoa sui pule. Ia mau lunga tanto watnu. Fio foi famasnonga. Fio famasnsi man mal famasnonga. Mai se pa io Samoa io tulanga fa pe. Ia la valea mai le one le uftia tai sama tu lua se pa ia la Philip tu te wilo ai mau. Ia wa tama malatu ainga. Ainga foi malatu tama. Tai nane le songa tu mumpule tu almala tau ainga le tai ma le va au forti. E vita fa fo yo na ya tu usul motele tu twina. Ye le va e falo oto. Pa ye maurunga wa sua ma vai fanua fo mai tu lani sa ole. E la unima sai rua tama no tele to to o fale ula ma le malo fale fu. Pa ye fa ta to leo tu wa tu ma to fa ta lofa o falo fa tu le tai au. E komiti ale mau sa mol si seni musila. Fio tu le fionga tu ano te foro fionga ya nai lima lupe matasila aka anai ya mai fo le fionga to toli ya to flau ni krifi la ai ya ele pa mai le ta mai tu ta mai sa le fionga tu te foro fionga ya pito to fai to su ta ala so win sio ya se te mi ma tu ma futa le ne la basso ne tao be le o se yuli sabe se yuli lo foto ne pesta fai ma fo mo moli o le tatu lawa fono al komiti ale sin sa mo sila lua fe lua fa ye mo atu le ngan fa talo fa le ngan fa tai le tua ona un fa un tatu la lua si fa ilang mang su fu lui ne ta malo su fu mawa malo afua ila mawa su fu lui al tatu tu ne ta ya patai la pa no ne ta ya o le vino na malang le mai o le fala ko pi ile kin Samoa ina ba ni ka pa le mga mi la ko le fa ke le ka ko sufficiency ave malo sila e lo ai malo sila o le le ka ko e u ku fa kasi e su manguia me se le fa sila ka ko so me la le mo mak malanga ma ye si ka ko ku fa lo na lo ni ka fa ne tai le o sa no atule e fionga le falotus le sunga se yul le fo sa no atule fionga te folo ia ai falo leo e ta fam tala ni si o va enga ma to fa nga malanga ono ma sina o ma to nga lue ma tupu mai e sa mo no fa ma ko poina le ba o sa mo i si seni ni si le lua fe no su fa au kilani o fa pe fo yo no ma to so ani fa ma lo si au i si fa la protonga ya ni si la to ma o se talia ai se au malanga mai le mau o masina le me o mato fa la wiloa e ele mato nga luenga tau on fai o lo fa piona mato ta pena consultations fa tala noa ina ia mato o atu ile select committee fesili mai la sa to nga luenga fai sa to o ta pena mai ni fina ngalo sa mo ya la o mai le ba so le fa tini mai le mato fa mo e sa mo ai se la no sa mo le ai mafuai o lo inei tupu matamali o tato matua matutua lo a afia ile pili le nei o le mafu anga le o mato sulu mai ai sa mo tulo pa io e kalesia pa ia sa mo mato te mana unia na morang ai se ina ia fa ke o tele le tato tamu fai le tato mau le parlamenti pe ona tapa mai le fina ngalo Samoa ina ia fa tino atu i fina ngalo fa lia e ala i submissions to sia e ai au wala i tapina ai maulalo tato fai numera pe a full fai numera mafa tasilo mafa anga malanga malanga ai te mole atu fa aftai nei taia ala o la wina sa mato pepa amai ina tu atu le ama no mo fisili ina ia mala malama o la nganga lava ele awa ia na puata mo fai nga le ai
O le mātou sa maria, tāpa sau finangana, tāpa sau whamanuianga, a mātou tā pena, se mai atu, pa ia i ta mari o lo whapea na mātou ngāra rue, a o i lātou o lo tāpua i mai i New Zealand, ma lo whāroa lava. O le komiti whaafoe o le mau a Samoa le sitseni New Zealand lua afe lua surufa, whaingo le mau, o se whalapu tonga nisi, o le mamalo Samoa o lo alala mau New Zealand, ma o lo o taitaina in tamali i sa avea mwhaipule ma minista o le palemene a New Zealand. Le fionga ia anae, lima lupe masila atha anae, ma le fionga ia apito to susuru to whae ta ala sua William Seal. Wa matanei o na whalau tele ma whalau iloa matou whaatala noanga. Ina ia whautua ina mauna ia le mamalu o tangata Samoa i New Zealand, ma atunu e mamau. Ina ia whaali o latou finangalo. Le tula fono tau whaofi o le toi whafoisia o le siseni na ave seina i lalo tula fono siseni Samoa i sifo ta si iwa walulua a New Zealand. O le tula fono tau whaofi po le pili na pasia i lona whaitaunga mua i le aso sifuru a perila lua afe sufa pe o le silafia. O le komiti whaapitoa le Palemene a New Zealand ta ua le komiti i mokule anga whaafuenga governance and administration ua lato wala awina ni fola sanga o manatu le pili mai whaamuta le tu inatu o nei fola sanga i le aso tolu tasi o mei lua afe lua sufa. Ia, o le case na mafua mai ai, whale mai le Sa versus Attorney General New Zealand, le masino i ulai ta siva valulua. Sa ave nai e li lo ia. Dr. George Barton QC ma Mr. George Rosenberg, le mata upua whale mai le Sa, il whamasino ngā pili maulunga a New Zealand, o le Privy Council. O whale mai le Sa o sta mai ta i Samoa. O whaia i eise polo a inga i toi whaafo i ai i Samoa, deportation order. Ona wasili aso na nofua i New Zealand, mai lona pe mita whātangaina. O le aso lusu walu o iulai ta siva walulua na ftuina mai ai le whaiunga al Privy Council. O lea na polo ina e whaapea. O whale mai le Sa, o stangata anu usitseni o New Zealand i lalo tu la fono a New Zealand mo tangata anu Peritania. Ma New Zealand ta siva lua wha, ma ta siva whaavalu. Ma whaua wai le natu langa i lalo. O le tūla fonsi senya New Zealand tasi iwa fitu. O le awhianga o le whaunga. So se tangata Samoa. E tūlanga tutusa so i fua mai le vaitaimi pei o whale mai le Sa. Wanga wa a fo i lato si senya o New Zealand. Malo New Zealand ma so lato finangalo. Sa ele polenga ma le fefe o New Zealand o no le whaunga. O le asitala ai le whaitutoa mo le silia atu i le se lau wafe tangata Samoa. O le whaita wa whai o tanga Samoa te siva walua. E tusa pare afe, ma se lau ono afe. I e teimi lea. E lo lofi mai ai New Zealand. Ma o lea na whai ai loe New Zealand i la sanga. E wha lea o ngā ina ai lea awhianga le lato o whai unga. O le whai unga al Privy Council. Wha o ngā ina New Zealand whia ngai ngā wha le wo. Treaty of Friendship te siva ono lua i le wao New Zealand ma Samoa. E langa ai ni whaatalta noanga i le wao malo i lua. O le taunu unga o ia whaatalta noanga. O le sainia lea o le malienga whaawhiangainga, protocol. E whao popo le whiangainga whale wō. I le aso lua switasi au kuso tasiva walulua. Ai le atoa le whaava i aso talu o na whaia le unga le Privy Council. Mai atangia mai ai. Le whaatope la wina o le awala na whaia ai le tūla fono. Ua manatu New Zealand e pāsia. O le protocol na wha maluina i le aso sultolo o September. Tasi iwa walulua, ma o ni vaenga tā ua nei, o lo whapea mai ai, mua. O tangata sitseni uma o Samoa i sifo sai te tono New Zealand, i le aso na wha maluina ai le protocol. O toi na atu i ai, le ai a te tau e a vea ai loa, o tangata sitseni New Zealand, pe a tarsanga i ai. Lona lua, o tangata sitseni uma o Samoa i sifo, na malanga i New Zealand i le mai a ai o le aso, na wha maluina ai le protocol. Mai ono mauaina le pēmita no fomau. E tusa ai ma whainga whaavai, ma whainga maasani a New Zealand. Ilu mātu o iulai ta siva walulua, o tu ina atu iele ai atu tau. E tō ina atu loa iele sitseni, pe atarasanga iai. Pasia i loa le Palemene o New Zealand, tu la fono le sitseni mo Samoa i sifo, ta siva walulua. Citizenship Western Samoa Act 1982. Ina ia whaatino ina ai le protocol. Ma isi ai ai inga, whaatatau i sitseni o tangata.
na whananau I Samoa sifo I tu atu o tasiva whaiva ma isi o lo whato ai lo lato manao I le siseni e ala atu whananau mai po le whaipo ipo atu I tangata ia o le tula whono o tasiva walulua na whaia ma pāsia I se awala whatele vave e mau whai lava ele pale mene o Lucila na wha mamaluina ma wha malusia le atu la whono ai le atoa le valu vai asu talu mai le whai unga le Privy Council o le tō telo I lātou nei e le tuuina I ai se amanoa e fofonga ai se manatu pe whātalitala noa ina I le atu la whono a wā o mea I o te au ai ia tatau human rights ai maise I lātou o lo no nofo I Samoa I lea taini Sitseni mo Samoa sifo tasiva vanulua tu la whono la lea Citizenship Western Samoa Act 1982 I lalo tu la whono tasiva vanulua o I lātou nei na solo ia I seo lo lātou wangava I le sitseni a New Zealand lea pei ua tai pei o ni tangata I le ia I lava ni o lātou sitseni deemed never to have been New Zealand citizens mua so tangata na whanau la suto lo me tasiva lua wha maluma mai se yo I le aso mua Januari tasiva whaiva lua so mai tai na avea matangata sitseni o New Zealand I le aso mua Januari tasiva whaiva ona ua whaipo ipo atu se tangata o ta ua numero tas John so mai tai na whanau mai ai lātou o ta ua le tas mana whanau I tu atu o le aso mua Januari tasiva whaiva wha so mai tai na avea matangata sitseni o New Zealand I le aso mua Januari tasiva whaiva ona sa whaipo ipo atu se tangata o ta ua no John ia male lima so se tangata na whanau mai tangata o lo ta ua le tasi lua tolu ma le wha ma ua whanau I le aso mua Januari tasiva whaiva po o luma mai na inga la na lima kaina maua le kopi pe mai e leo ma oti mai I vaenga nei o lo whatatia mai tu la whono tasiva valua pe iai se aso I whatakula a I le angava o le senga lima I le sitseni o le manatu o le mau o I mātou lea ma le whaaloana e whaavai ana sa I ringa ma suisuenga e whatakula a le angava o le vaenga lea citizen by descent I le aso mua Januari tasiva o no lua e vaenga lea mātou suisuenga leo a laina fonga inatu o le tula whono tau whaofi o le pili Restoring Citizenship Removed by Citizenship Western Samoa Act 1982 pio le silafia le whatuina le fionga le whaipule o le tamari la tonga ia honorable te anau tu yono o le tula whono tau whaofi po le pili mua o lo whatula I mai le pili le toi whafoisia o le siseni e ala lea le toi na atu o le siseni e whaavai lunga o se aia tatau citizenship grant as of right pe a tarusanga tangata lona lua ina ia solo ia le tula whono le tasiva varulua o lona uinga o le toi na atu o le siseni e whaavai lunga o se aia tatau citizenship as of right a whaina to e sea low sitseni I lalo tu la whono tasiva varulua wa iai lo wa ia tatau e te talo sangai mo le sitseni New Zealand e au noa ma le whamalia ina o nisi mana onga masani o le tau whila le mau e fionga ia nai ma le fionga ia pito e meisel pa i o Samoa o mato mafuta I au kilani mua e lango e le mau le pili ina ia toe whafoisia le sitseni ia I lātou o lo whamatala ina mai le vaenga mua e o le vaenga lima le ana lauina atu lua e avea foi le nei amanoa e whautua ina ai ma le anganga whaaloalo e le mau ia malo e lua New Zealand ma Samoa ina ia whaonga ia inga o le whianga inga whale ua Samoa ma New Zealand ma le protocol ina ia whai aine whiutanga inga mautu ma le aonga e whatatau le quota ma isi mata upu tau whe malanga inga visas I le vao Samoa ma New Zealand I le taimi vave lava
e talo sanga atu le mau le pai o Samoa uma po whalapo tonga, susu mai, a fio mai tātou lango ma upongi le pili, ia maua se ai mo na o tātou tangata. Na ave seo la tau sitseni, ma wha manu yanga uma, na se manu e maua mai ai. Esi vanga ta ua na, wha manu yanga uma, na ave ese ina atu, ina wawe ese sitseni. Mali wha alo rama. Anae lima lupe matisila ata anae tai taifono. Ono po au pito toi susuru to whae sua ta ala o William Sio, sui tai taifono. Olo whatau waa to filau nina ki wifialai sui tai taifono. Se yuli savea leofo tone pista o whailotus. Tai nau munpola Australia titimai o teutupe. Ia matamari olo mato mafuta. Ia mai se fo fitalangi aksa. Olo whapio na. Muli tia i wha moe. Ia, ole nā Samoa. Ia mai se tātou mawhtanga me tai au. Ole whina ngalo leo le mau. Tāti atu au maa. Ia, poni fisili. A wale tau wha maam la maanga. A tiri o nisi o vaenga o le manino. Se koe whapoko a mele. Se ka kofo i le a whiiwa kalfua. Ka whaile pili a Lucila, ka mai Samoa, ko pasi mai pili council. Rongo ai e rakwa ai Lucila i a Mandu, e kalamol me ni. Rakwa ai mai lape e kuwha kasi Samoa e lango le pili council decision. A o Mandu lenga mai le kalia Lucila. Ko e foti mai ngi Samoa, a puli mai Jim McLean, ma le protocol. In le kalia Lucila, the Privy Council decision. I think for some people my protocol in the muye kaku. Mere kaki king na. Ang wall ko kung palme lebon. O lebang kalango mai Samoa. Lalo me la fai beni o leba kaki selen fai kaku. Liva fiku. O fai George Barton. O yelling at the case of Privy Council. E wa whainga sau kalangoa le caucus sa le National Party. E kapiere se la komere nga whai. E kalu whaasa. Ai li whanongo mai le National Party. Kei mi nā. Alo, kai mele se kongo mai lava ngoa e su i kongo le palemene. O tira pepa uma levela zai sa iei le whainga mene. Ia, ulo le palemene ua whainga lua. Makalo makalo whainga la lea sa ili. Singing up me some more. O le petitioner, ko lenga whai se raua whengo sa iai. O petition la lenga ave i le asos fulu o maki i lua whimakolu i kongo whalamene sila. Kemi ngā o la leipa le ua malo sila. A sauro, ia. Eli ka lia po, iei me sa whai ka wha i le kouta i le sauro. Ia, kukulo lea, la maoma Dr. George Barton, in International Human Rights, have a couple case. A me kuku mo liu ko hinga. O leisi si ko e kapaku iai, e sau ku whakasi ma o se loi e i whaku mene iai, ko mene sa e ko hinga. Kaki alo. Mo lo le avangoa wa segi mai le private members bill le a te anu tu yono Greens. Ko iei lo le avangoa e ko e palangoa. Momo, o mene o mea Samoa a koa, e le me whakaki po sisi ko kasi le ai. O ma kongo, lai ma whi ngofo sila. A mana o wha o me se le whai kako. Me se lava kako ko ke le ni. So mo whai lo me o le first reading. Ke le mako mga whai. Ke le mako kusi ngave uma lava i whai pule, uma kau i whapea. Mangkol me se fai e su el me fai kap mangu yai mo mo me nga fa yai nga no kalangola yai o me ma kunga yai not the mass migration let it affect sila mai kumali ke kas ku mai le bangoa mo ngai ma ku len fa nga o lu fa fai le la ve kong sila ai si kong Samoa fa nga o ngi la e kula la passport Samoa e ka kaunga mo la pension sila wa on sila lenga loka mai la kwa ngoa le mai le pulitans me se mai
mai le ngonga sa local malanga mai sila sia mela le kalia e Winston Peters malang taki ko kalia foi act David Seymour man kola ol acto fe ka wa la ka ke le nesto au kalia mai David so pai David se menga fa yo ko makula lang si pasi le first week mela le nga pasi ai fai e Paul first week ke le nesto ola kole ka mo ke ai ku mai act lang ka ko ku mai Winston lang ka ko we lo ka mo e ku mai le select committee man ko la o select committee al malo o se komiki na e fa long le leo ka ka pela me fika mo ya ai le ko lo ka mai ne o le lo la ko e fa kemi e walo ka pe ala ko la ku fa kasi le New Zealand First Man Act mala ko o ke i le ku mai lang ka ko fa ya so kemi nge le wo o mai lo e fa se o me foi le fa na ko ba ka nge e manga o miel ko ke le submissions e lo e malo sila kele support le meni kaun ka vai le kong meni so le wo mai le wo maka fai ka submission ka pongi la ko fu kasi o mai wo uma foi na lo mai ai se que me you lie al makai le fai submission wo lo foi la si ya ko fai submission o yo kila la va ko se ko yo kila igual ko kele na ka ko le ya ele fai foi po ai si e fai se zoom up ngi ya fai ma fai sanga direct verbal ya fa penga fo wel ko ngi ma Christchurch basically ya so ko si e ko kele le mga pai e ye pa no ma ko ati wa ma losia la ko submission le fa ko ma losia e lango le mo mai le maka ngi mai aluman bao ka le ka pul lai pe tani ya so lai o mai ma ka ngo fa kasi so uma pula fongo fa legalities ni so ngon buena que le la blen fa ni e ma me ko ki o isi le ko ka ya pero na le ka ya ken ni ya ai sei ka li ko si ka mo tai la ko tai ano ko ma si e tua le ua mata wa tu le ua masi vai le mo sa mo si se no wa fa mo mo te na tala mo na i so o ise fo nga to te fei wa ia na malo ina ia fai ai o na so ani ina ia fa tele ni sai ni pe na to malanga mai ina ia ausia tai la si mo o pulang o malo ele me fai si la ko ka ko apia ka ko le first week o mena ka domestic operation o si long way kemi o select committee process still a domestic problem for si e uma lola third reading ko le al kong la ku el ma lo si ka lola pa mene u si le ka ngo mai pa mene o sa mo pa bi under the protocol both governments have the right to make some changes to it so ka ma lam le ku mena e le ma fai na songa la pa ni ba ya na li poki me ni se uma le la o me ka ki me ka ko uma la e fa nga ka pe me ka final il ma lo si la fa sa me se ne ko fa but we're keeping them in the loop olo o la va le fio mai para mia pa io para bene ia ma tu fa ma a me se fo ina to ama wala tu eso o le fast card ia o le nganga na e fa so a pe un sa no atu le fio o mo mo ta ile the process ya le para me ai lo tu ai ma to ngan wenga o le longo pu ia ni u ja ko inga ia a chai chai yo la tu e te la ma to ia o mani ni wa le la vera te tomo le tau sanga le o e te ko i la le descendants ia pe na ka mini no mai only those sorry final I all my comedians still alive they're the ones we can contact them o so solo ka nga
sorry. Yeah, Maria. E la ngai New Zealand tanto i le ono sputo sango le perfetti le mita pure le sitsen ale o mo li me lo to ma na so to lo mo to ya lo sitsen le o ko mo New Zealand fa mana tanto pe fa mana New Zealand i no a to le ono sputo sango e le si il mana ya mi se ne fa na wa sana sana bi ale foto atal no mai Mo pun tal mo men ke la ka le mo la para tulang le first reading neng fa ngal men na mo ngai ka ma so lo wo ba ni step me porque mi le ka pa ba e kriya ko so le ma na ko fo ile British Council decision le ku mai mangkula o ka usanga nga mai dua fa Mahalo up to 1962 lena kuko kasi samo so vai na formula nga ya feel como ka ku mele kam fajat ele me fai ka kalmo e ke mo kasi samo ele so como meni doesn't fit. But did you hope a night celebrating of 60 years of Kako Treaty of Friendship with both New Zealand and Samoa government should have considered looking into this, unlawful removal of the citizenship? Yeah, certainly love it, because that's what the protocol said, that either government at any time can raise. But we did, but get me leo kapulo let's say, momu the quota. Now, matala quota is 1970s. Ele moal mumela ikaw sa muma. Fa fenga sa sisi masing pua e mo song wenga kong usila ai lele ba ai mai le tanga kala employee ia me na ponga ngali ngi lesi ponga sa ingo mo mai o sa mo su singa wenga fully makala li pula ala mena mo ju usila fa feng it doesn't work, doesn't fit that. Ole vai na tono le risili there. Yeah, maybe opportunity missed. Leon's food. Yeah, Tato Mafo, you're always smart after the fact. Did you think our new government was very inexperienced at the time of celebration? I wouldn't say that. Because Tato Uma sa oleta to fia. Wa oleta to malanga, New Zealand, malanga mai. So Okota, RSE, o vaianga uma e amnesty. Vaianga nena mafua mai lalo. I think we were happy with that. Lena tato talia. Ai sa whainga lue, pena iai la tau ngā lue, wake mancho, ina ngā lue, tuaila whionga ia, leota mana whionga ia mai ava, mai la tau uma, ngā tai mi luaf mancho. A leo o mai nei, ia beswela whionga ia tu ia, ia takfua lo sofa, ngā lue, taimi nā, manisa te mani. Ia leo o mai nei, ia alu lalo tonga tu upiri to. Sa fsiri la la whionga ia upito. Les furu on tau sanga o reire leipa. Sa interview le te ofisiri e vaso tuna. Pesi ana le fai e le. E le taimia. Ia, o tulanga whapena. Mai e whai ngofi ele maa tau o tu whafu. Ai le whai ngofi. Sa nganue fo i anga i ai. Ia, are le mātou tala ma le mātou tatonunga. Tau tala ma le whaala. O le whina ngaro le atu. O le taimi o le atu. O aina ilo talo. Le taimi o le lua awhi ma le torusa no so o ena. Sa tato tu i atu i whafurwhani. Mota. Ai o mai le lua afe lusu tonu a elipi. Uvala ulia mai tato tau te otuto. Ria ngangala na the two different scenarios. Ia ale tele lan submissions. Pa pero New Zealand ile ai le mana oi. Ia sa. So o le private members bill it kung pusaka. It's like lotto. Why big that second mate when we come up. Ele ka pe o le lofo ya ku ka como fengale ai.
kau skemi le wo ma ya e foi kau mo fai I kemi ni wa man kua mo le afe I va valua ai sa pe se la wa fe sa mo kemi nga fa mo mangui ai o menga le ke en silma fe mo sila la solo o umo le kai kas e la le ka pulo kai a kemi ni a fu a pu le va nga la le I mo mela le up to born up to 1962 ko la ki ya mo mela le pen ko ya ko mo mela ye ma ko ka fa ya a ma ki lo o se mo mela ka mo ma fa ka kali mo sila kemi ni a ma o mela a ku fa kasi pe le New Zealand First makaku male act male labor male greens male tea party male lenga langa langka wo ye mo mela pas ye second reading yeah after second reading pas foi le third reading le fin plan malo mel malo la fai long mai lo samu keminga Ni wale lo la sa to lu pe la tu. Ah, wa ta no lo ya malo. Ole ali fai ngai ele le mo malo mo yu. so process la nya ya a mela fa fa ye me kang fa sa apart mai le men ngi 16 mo fa sa me ko la se kang mo mangui ai mo mela e ka ko sa mo le afe on se la uli mis full lo lo fa ma lo su ka po RC e nga lai po pole RC lai po pole fa pe ma lo ilo la solo no sa mo le ni si ba sa mo o me fo nga le nga mo fa nga mo ka na fa ma ko ye fo pole na ka po e ko fa le ku wa ka ko pa fa le pa ve la o no sa ko ka pa vai iwe pa vai la ko nga vai ko la ni nga ku ya e ka la ka ko pui me pa pe nga ya a la vai lo le anga o le RC le ko yo le solo mai ku pe le ma le ma pa ni o mangui sa mo mangui mo sila I RC o la paging alo na mangui mo sila RC o avele fruit business now to $1 billion export business o ka ko mo fa na na o ai fiu mo sila ya solo pa lang maui yo ka fa ai apu le fa lenga wenga so that's the other thing that come fa sa okay this foi me pa I ta ko overseas tau su sa wala e ma fa fi so ya fa pe ma ma fa e mu me la kele la e ko le fa nga pe ma fa na fa nga so swangi for the overstay e le ka wa ku me ka ko ma fa fo ya isa male desi me fa no me ngel visa o que eu fui ka pele la mu mal ke ni ele mal malama ko kelo ka ko mengi ole computerization ni totally unfair mai ya ko ni e ka ka sa kala pelo ofiso sila e fai pe po ka sa mo o fen kan ni na ele fai ma ku le ne pa pe ngam sila me na ku ko ni ko mo sa mo el ko val of the foreign affairs office ma le official high commissioner as ang sila ko sa Have you fighting? Elawa anu foi matou tapina. Si a no mina na o ga ko ai fan na mai go fa na ko fai. Paulo feu la que ni. E ana ba. A foi fai o que o ni se tio no ba fa. Fa wala ka lai yeah lai soi fu because I feel one liu well yeah it doesn't fit no it's Na batu fai numero. Na batu fai numero le officer fa ma ina fai numero nei fa fe Marcela. Io matou na fai research rate a wel ni ma fe. Yeah. That was 2021 census. Yeah, no one was so far. Yeah. Neri malpula ya ai wo ye nisi wo. E o ala ina to fanda. First generation descendants. the generation goes up to the first First January Jewish. 1962 Ai le vea no isso Well, That's- wo ye ke sloa matulanga fa bena. Ah. yeah Ele pule matou sa matou fa ngai na ya.
Le pico ya Esa lo ya le ko ko la lo que mo ko ni sa mo ko kilo le o lo mo ko ko sa que le ko fiera que mo ni jira fa si se que va pe que de ai o que vai lo fa ma ale mo fa mai le dio na ma lo e do pas le ai en na ya ko a mo lo ko a ko mi firma i fu que dia ko I le pili le na. Ai si kiseni lo oe. Ah, e tanto lo fa. o ya la fa manginga pule vai lá que tem para fai foi a pule sixenho les kasi samo wong fulua that's the youngest it came in al vai me fanga mai dispuco kasi ele afia bem para família Oe si la pepa. E vai ngai lua. Se ngai lua na ia. Já se o fa. E ma lo se ngai lima. Ma se ngai lima la le. E lo e se car of days. O lo winga a fai fal ma fo fa. O car of days. O le son tatos independent. O le o lua. O lo no winga fai ta umba la to le na. Ah, o sa ma to fa winga na ha. Oleh kesini dah boleh naik apa? Oleh itu mau waktu itu terbaik. Apa ini parsial pilih dia? Oleh tu oleh le vào malu luar. Itu luar. Apa yang ada? Mai fai ngor terluar ngai te te malu ni sih kan masa buah. Ele mana nak awal? Oda nak sinas. okay apa ye pu mai malu o samo ai que discap me ya Orang minta nak dia orang acua ni tapi nak. sabe pe apa ye que el malu o samo Wah itu cenderung oleh mele tahu pul-pulin malu ya. Wah yang baru mau tahu pul-pulian malu tulangan dia oleh terli oleh mele. Population loss. Ono boleh ternyata ini ternyata. okay kali na le fapai the youngest at the moment is full there is no population loss as far as people working the working generation is still here and not going anywhere right they have the right still to apply for residency in Samoa just like in New Zealand just like any other country in the world me fa pikola vale ka ko the Privy Council ruling me ka mai that is the governing factor of many and that ends when Samoa became independent Ko ko avela o tanga vai no mo lu. O le sa mo me le se no o se fu. He was born after independence. They were born after independence. That is the cutoff date. Yeah. Very clear, black and white. There's no grey area here. malai pea wala ngai mantua le ilalo la tu la funu le fa pe by grant ilalo tu la funu pe pasia ai mantua lai el ban foi le afa pe o ta masi se e ke apa lai la a o le se fa ya inga pe apa lai a ke foi inga ke di apa lai fa mu fia na bo Oh, mata su enga isia tu no te te le sia mani ma yo wa itu yo su ya no tato wa le te nga mo fa te sia malu Ko fiangi in ka ka ko mana ole. Submission. Everybody. ma ole o mo sera wa fe ola wa Ini Samoa mo. yo Oscar. O numero le ya mai fe fix so wa pe Samoa la la nya ko. Manco ele ka Samoa le ka punga ya so sesi. So sesi ya go fe ma sa mission sa pala ni ma ai kau ka sesi ya me ko ai o po le ye ka ko lo ba o le whaalua e le whaalua ko ke lo ba ko e malo I kele isi manguia lenga mau mai sile mo kako e ka mai isi ke ua ko e avel kot ele tupu na me Pena la ka fa sia. Ite ia alu manuia te tuna mai au na se afianga ile kota ke ngai na le fa. so laimo kula treaty French Mankul quota nga fai fix full. The quota has nothing to do with this, the Privy Council decision. It was done before that. So like no kupea, there's no unless if mai malu sila as part of this arrangement. A trade off. A fai la ko mga mele ya SML. Ka pilo nga se o ma. si vai ale na fsidia ia le
to fa to ko le pole to fa pe le population e ma tu la fa pe na ma tu le la wat it is up for the pressure ya Samoa in le pension and plus so stama li la va o tato tu a ku sa i New Zealand pension fa kai ngam si la fo mai la ngam economy o Samoa wa le stanga te no foi New Zealand la fo ni mai ia la tu benefit e te la to ai ma tu la ta na nga fo mo ko win ko mo i me nga pa mang ko ke ni ya o le iba le pa le por do 1999 na paciente por do te pension ka mi sa po mai national coming o me la nga fai e di kai lo se Samoa si le por uso ko sango o mo foi con sila in the last 5 years he has to spend in there every time mo lo ku be con Samoa ya ako ku ai amang uya me ni ai ku le pension mo na ka ma ku le ke mi ni u le si manguya nga ka to aka pa baila me ka manguya ku pe solo me con Samoa mo mo la resi mo mo rule pension ya me fa ma lo fa le sa ko samu le pa le ni ku si Samoa ya o la ba ya e quieren nga la manguya me ni la ola pisisi me uma la ka ko le solo mais fo me nga ka wa ka ko si ya ko sa si o se me pa penga ka po le si le kemi they have a receipt I fale ko mo me fa ko pe malo o si le ya whether that could affect us or what well on malo si la ko fa pule ko mo pa singo bili le e ma fai fo na fa e a me pa le fa pa me malo sa o si le e ma fai fa pe se ka ko malo si all different scenarios. Ese se ara tu foi numero. La família toda é malango macho le no se la waf. Tu langa va pena. Macho su en la lo lusu wa fe la to ya na. Macho foi numero na no mau. La e tu sanga aí. Se se va lo fa se va a tu 1962. 1962 ele a to se lusu wa. Te afua la e fufua na. Ai afua foi lá e it's just a small drop. If you have in Kiala or Kulashia, I buy a New Zealand, no woman natural. I may I more oil a lot. I say, Sam. They are too laughful. I mean, this is too laughful of 5 Mala. I think I gave a little little Maua up there when you did a money to the Mago. La fa fai fi fai visa, ava un po' fai la fai visa la fa per no visa free. Vai fare una visa o ma dai. La visa è poco siamo per la tua fino ma nei e ta foi solo un motato. Ciao filo overstay. I want to I hope to mai. Ciao fino a me ma sono tura. Ia vai pe quella o fitti o io la tonga mai si vai. La fio ya tu fio mai. E ha si overflow. Then tu lang wa pena tu. Ai fa pe me tanto. Ka le si a fa ni mo mu. Le ka ki mai la human rights, international human rights. E o ia de ma. O me le stava lì mo per come li ko in le si si ka ya a kemi la ye ka Samoa we no me ni. Pero ka ku pa man ku ya lu mo ba o le ka kleina sa ku le per ka ni ma lo ka mai negi. Ka malo sinale i king ka sawa pa ke foi visile la no mai pa o que o fu pele kali em sila ke ni lo ma ka ngonga ma Winston Peters pa malo sila no mai kasi alo pole i pai makana fa popole sa mo la solo wa fu mo o ai ka nga ma foi ka ko ni me ya up to 1962 independence. Yes. Kau dia isi after that. So, kalau fai ngawin ako, pero na check. That's safe. Almanguia. Ole RC ingema Australia. Kene kupele solo mai como o Samoa. Ma lesi me lena, lela ngofo ngema ma and build Samoa. Partai. Acaba que tadi vai, olha lá, luz que vai com This. Aí vai pelo Maria Manu, e a luz vai pelo, não vou se seguir.
Kaya may ngisi na kung kayo mo kumay sa abo, mapapumay ko, mapumay. Ko ama Di ba lang? ama Pamaya. ma ya cho angala ave cho submission fa fo ma ya fio ma fia me ma malo ya wa fia banda o la cho na ngona mai po la sina ngalo la cho O tō moa o fia se whai ngā submission roi te mine. o le mato fo na lan fa tu bu fo ya fa mai ni se fa ngata le fo le parlement o le parlement na le lima su fa Lima ko fa. ka ma ka 54. a ma cho ra le wala ka su ra ma fu mai ma cho fo le ma le fo online ia al verso in tua nei o se alo o le fio mai ato su David Salis o fai la TikTok ia la mo ris fa o le tu o le tau fai e matua e te ma te tu no o le fa pe ma na wa kwa la ki ni fo ni Yeah, but whatever they come in. E pe o na tu na zonga le. Tasi ni. Yeah. Ele i foi stai in feria na ta pe na. Perché le storie sono storie le. Face to face fanale marketing na sa mo. E foi do tamari io stala. So America. Io carecia na tu feria. Io fui na que eu te amo. Ale se le mo. Tata ne di mo foi no. So ola wori le o ko e. Ole ko tau kusi da pa e fai ni. O lo fanno non le o va uscire. Le la tua non porta tutti i figli a così. O fa salire che vai a tu aí. Le ho avuto un po' dentro this line. Well. E fa tanto ossia se tati alle fanno buona da fare le fottele lì. Che la inna le luno. O fanno un po' tamale se ya. E mo pa fai nang te o tangata. Ma misli te tangata fa mo. O no le feito solo o le sa vale file mo awareness. Ya le wa mai fa sti mo le fa sala. O solo te. yeah So my warning is mela na ne o ki sa. Aku baca lah, lelah tu baik malah tu le tu lalu le sini. Final ni. after So, le bona Allah baca tele orang tele issues na auto. My concern is if I can accomplish submissions. Lelah tu say na ina ni tele, you will never get any. fa ftai le o fio o le ana mato le malanga mai le mau tala fa pe e le ia e fte na inga tu langa fa pe ina wa mata mai ia le mato tape nanga ia o toko to sa o tuna na fia tu le fio mai ia o mato le involved e part time le tiole o le radio 531 BI ia Pacific Media Network le fa to wai le su asiu na fio atu le fio mai na tawa ana tau sana se so ni faise komiti le wala ina mato komiti mato ngayo al faftai la ya fionga ia tamari o la tunu tuku mai ia mese pa ia la ofenga luenga tofia le tu o mato ngadue ole nganga mau ole tapi na ina ai le ia ina fina ngalo ole mato fo tuanga na ia kale sio fala kutonga we are here to do the work o mato mau e ai la to ili fi fa no ina la to swa o no ngadue no tu la pena ngadue ma le investeo o tako investeo o kilani o investeo AUT o le bako research group o lo ia uma tamadi e sa mo tu la o le nganga i o kilani ia o tamadi mai la to sa valauria mai to le la to fontana ma le fionga ia tena o tu yo ia ala nganga ia a tele a matava ia na avila ia tele na ia ka mo o le sto na ile ti atu nei le mato so bari le ne fai evente na awa ia tu ai greens o atu malato forms ele fai tu sil greens e le ia ile sunga atu yo o atu malato forms e mana o sai ia tu ai ia o le nganga na o le afio nga na ma le fio nga pito me se foi ia le pa io sa mo mato nga ile o fa pe o mato wa mama wala o dia la tele o mai ia ai tatia mai tu ia mo to talo ia lo fare tu We can sit over here and discuss these issues.
we have a call is to take the submission. O le meta o na. And that is ole ano fale o is ole pi na ya o So it's about we live up there on the way on mau o samu e papaki e papolkiki pe me kasi el no me lento pa mai makan Ai le se solo te. e che solo che o so cosa fai e manga o che mai ka ko submission fa malo si fa quello per poi si sia un pule fai poi e e vale fa lo mo le programma devo sempre tentare o pula te o fa sanitau o fai molto solo io fai solo te fa sanitau per la fa pisa o le i fa pe aí ya va per le dai o tu langa na o le ase fai le te mari so swani fo ele o dai se so ni na fa salon ma le fa it doesn't what do they mean? We're trying to promote the thing that goes. What does it mean by the fact? That's what I mean. Ole nganga moni ia oni ko pona toa pe fao fo i tai o tu fina ngalo ia va pena fo i le fio mo tu lalo le fio mo te telefono i mau fo to vai e amana i fo me ia ai li sauni il tau o sai di na malo Samoa le te pena fatas o me fo ia na mana tu fo ia o tu mai le fa ona tanto ave se fo ia fo i fa no so fai mai ya tanto anu ma le tu le nga ia na ya ave se fo tanto to va i to i ngalo ai le va ai na ia tau la ya tu va fe la via ya ba ia ai ai fo i fa fo ai me tau tele me au ma o ai fa na mai le me nei pele te dia ina sit sen an fairo mo ai ni visa pe wa ia tu ai fa fa mo fia ina fra no ai no tatu tu na ai ta mo tatu tau fai ngana na le tau fai ne ia tau tau na fa mo le me u ma ia o me e fa la be mai tau fai e fa tu la fu ia tau fai ia se la mo o tatu natu am tatu tau la ia natu ia so uma tau ia tu aku kalau i fa mangalonga le ni ia fa mangalo fu ia ngale mai te tatu fai la tu bola fi o ni pona i tu fu ia tu ngalo ia pena fu i se tu lalo i le fio ngai te wa ana ia me se fu le fio ngai pito ma lalo ia ma pa io sa mo poto lo ma tu na lu ile fa ina le ma en lo te o lu tau mai mai le fa i nai i tau finga nei na ngai le fai mo matu le matu te na ki sa mo le ala ma me la ma ku yo tau fai le me alu ma ku siksi ai se na tu la na ngai matu te na ti yu matu ainga te na tu ia sa mo poto lo papel na nga pa le tau fai ia o ma ku ana na ai pe ana mata tu sam tala na fa usa no se o mata masia e tau fai atu ai la titi fai no mera sam o fe la anu ia i le wanga nu le tanga nu Samoa o fe sulu ia i tanga te mana o mir so e sulu fa le fai te le mauteo mawal mateo manol from tele malu le sulu mateo talo sanga al ofamia o mawa foi fa le sota inga metis no fa tale sota inga makane sia tu fatasi Samoa le nganga na fa mangalo ya o jolo fa le anga na luenga ne fai awa mauteo le no ko ya mato se sa tato ngalu fatasi ese siere ai fa mani ati mo te fia va mi o na no te o to te puri per fanzo per forte ai sa le la sa no atu mo te telefono sa no atu le sulla si fa te tele la Oh, thank you for that. One, mo te o malanga I malua lo maol ma te o amano ai ni afo sulu al frontele fa te tele pa ia one na la fono ma pa ia kanisia. Mana tua, o tato kanisia e te tele fa traditional churches. E ta uolo la to leo, la sisila mai ni sila.
Wasu le leo e kanesia, e le au ia la kuata mwhainga, langa monianga. A tolu e ala na whawhainga tā, individual submissions. E leo stato anga nu. Ai a tolu la, a tato wofa organisation. Ia e whaingo fia, ia. La lea wo umana mātou tā pāle a manoa le whakasa, o lo momoli mai lo whaanga o ona, o lo usul fono. Momoli mai lo whaanga o le kanesia me tis, ia mai lātou. Ia, a umarol na, e le mātou Feno inga manafionga e tui atua nei le uli ia fai urola i mato feno inga mansanko o le sanko so ali atu o le hosting al fono tele tae au o le mato public meeting le se fulu le tutu le loto ho le tae le tapina mai ia ai momole atu foi le anga fafta tele ia le afionga ia pito wa mana ia male pule anga le Frankies o la tole na mata fala winoa tato form si le baso tuana io la to fare lo sfutto ia le la no mai ai ia tau sia ia bato uomo ni pusa te le la ma tio sa O fa mo le ala to. O ale la to malanga yo I ma all this conference. O to woman ni fo o le ala fa yo. Ia o mana fa taile kalesia o lana fa pepera mo ba ko mai ni pusa ala printer la to ia e va se la lima sulu la usfolo ia la mo printer la to forms ia fa pena fo ile fionga fu mo no mal sanko la fo printer la to fa mo taia ia tu as wa la ia e fo tanga mandisio tamali fo ile o lo fe no mai ia e mesi fo ile uni a transfer al venga ia la to na lo so te ia sfale le do ia to fo ilo fa nya malanga ona mato sa vani fai e fai le onga tonu o kilani au te square o la stona ine o fa mo mo la vai aso fo le se fai ngalo e la o mani shopping mall e au ia e submissions e na fai o la so jas le mato fai ngalo to fa e fa tino ina moto sa mo I mangel ia ava foi fai wai le tapina mata talo ia mau mai se ia se tali mai le second submission wa Something at the first reading. Syria to that second reading. It could end here. But I'm feeling on the ground. I feel one party anymore. I see. That's a whole life. Are you guys confident that the 5 parties will support you all throughout the? We only need Winston. Okay. More. The ACT parties, as you know, like go extreme right. Lenga le do what my David Seymour said when I fight. I level for the lack of falling. Where do we go with this at the end? So they can go either way. You have to accept that because David Seymour is going to be the deputy prime minister in a few months. That's the background to that. Winston, my uncle and I'm not Winston in law. They look for police Samoa to mass migration. For men, I let you look up to independence. Because they are fearing after independence. So mass migration is not going to happen. I fear Lomo my Winston will my Samoa Fapenga. If you understand his position as the Minister of Foreign Affairs and the Deputy Prime Minister, he's got to be seen to be doing the right thing for every nation that he goes to. That's the situation. I'm telling you, that's where he is. If I were to learn much over how low fire you are, Samotura, July Samoa. Fafte,